kanda subscribe rero ni ya channel mwakunze ikunda kubagezaho amakuru ku gihe kandi ibagezaho amakuru wari utegereje kandi wari ukwiriye kumenya. Ni Claude nk'ibisanzwe rero channel ni ya yindi mwakunze kandi nayo itazabatenguha. Perezida Paul Kagame rero na mugenzi we wa DRC Felix Antoine Tshisekedi bahuriye i Doha muri Qatar. Ni mu nama yatumijwe rero n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Tamim bin Hamad Al Thani, igamije gushakira umuti ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa RDC Congo. Ibi biganiro rero byahuje Perezida Kagame na Felix Antoine Tshisekedi byabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Werurwe 2025 nk'uko rero byatangajwe na Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ya Qatar. Itangazo rero ryashyizwe hanze na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri rivuga ko ibi biganiro bigamije gushaka umuti w'ibibazo bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iri tangazo rero rivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bashimiye Qatar n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Tamim bin Hamad Al Thani kubwo gutegura iyi nama yafashije kubaka icyizere mu guhuriza hamwe ejo hazaza heza kandi hahamye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndabashimiye rero aya makuru mbonye ntari nkwiriye kuyihererana, biba ngombwa ko nanjye nyabagezaho nk'uko nari maze kuyasoma ku kinyamakuru cyitwa Inyarwanda. Namwe bakunzi b'iyi channel rero yacu nshimishijwe no kuyabagezaho, kandi munyurwe mukande subscribe, share, comment na like nk'ibisanzwe. Yari Claude, ndabashimiye. Munyereke urukundo mukanda subscribe nyinshi cyane munshimira kuri aya makuru. Murakoze, bye bye. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788440888. Kaze muri Bambo.